siku ra namuntlha tanihiloko hi hlamuserile leswaku tinqambi ti xi yingiserile xirhambo kusuka ka Munghana Lonene FM va te hi xitalo eka siku ra namuntlha ni na Makhongela n'wina ra mi amukela khensile swinene ku amukeriwa ina n'wina mi tirha na tinqambi to tala a mo va nqambi ntsena nje mara Makhongela wa ha ri nqambi mara kumbe wa se wu tirha na tinqambi ta ku tala. I think demand yi moka ku pfuna tinqambi tin'wani so ku endla swa mina swa ha endli swona so nkarhi wa ha ri kona nakona vo va nga twa nga ku mara a wu va endli swona u rhangisa swa wena swi nga va nga swi cele nakona loko no duma ku tlula vona so swi kahle loko ni endlela vona mina ni teka back seat ene ti hlayile na tinqambi leti u tirhaka na tona vanhu lava ni nga tirha na vona eka malembe ndzhaku na sweswi lava ni tirhaka na vona currently ya vona va hlayile nyana ku na vanhu vo fana vo Jeff Maluleke vo Daniel Brothers vo Nes Matlala na van'wani so ni munhu wo tshama ni ri na ti-artist to tala in my stable lava va endlaku music wo hambanahambana mara mostly music lowu promotaku language ya hina ya Xitsonga hi minkarhi yo tala se a wu rhumelanga ya vona ntsena ka siku ra namuntlha la ka workshop te hi vutswatsi na wena u langutele yini kahle na mina ni ta ku yingiseleni ku ri xitichi xi yime kwihi xitichi xi lava yini hi matlhelweni ya music hi ku if ni pfuna ti-artist ni fanele ni tiva ku xitichi lexi hi nga tshembela ka xona ku music wa hina va lava music wa njhani va lava quality va njhani va lava swilo leswi va njhani ku kota ku ri music wa vona wu tlangiwa moyeni na vona na sweswi ya ka ti-award ti-artist ti fanele ti langutela yini because at the end of the day loko artist ya mina yi nga nominatiwangi yi ta fonela mina hi ku hey ku humelela yini mara ni ta va ku hi yingiserile hi swi twini ku ri a swi tirhisa ku yini a ku votisiwa ku yini a swi endlisa ku yini na mina ni ri kona ta pfala ti-nominations ta pfala ti-nomination I think vanhu a va voteli ti-artist leti va ti lavaku ku ri va ti vona le ka ti-award a va voteli na ti-artist leti va lava ku ri ti-nominatiwa hi ku lexi ni xi rhandzaku hi maendlelo ya swilo lembe leri ku Munghana Lonene yi nyike matimba eka vanhu ku ri vanhu a va choose ti-artist leti va ti lavaku a va choose ti-artist leti va lava ku ri ti-nominatiwa so sweswo swi va kahle so vanhu a va voteli ti-artist leti va ti rhandzaku a va ti voteli before swi pfala ku loko Munghana Lonene yi ta announce ti-results ku ya hi leswi vanhu va swi lavisaku swona a hi leswi swi lavaku hi Munghana Lonene a hi leswi lavaku hi Makhongela hi swilo leswi nga ta va swi laviwa hi vanhu ya amukela macincelo lawa ya nga kona no ya amukeriwa because loko mo languta ti-award letin'wani hinkwato loko mo languta ti-SAMA mi languta ti-Metro FM Awards mi languta ti-SATMA hinkwato i ti-award leti ta ku ri to voteriwa a ku tshami vanhu ofisini va ri voxe va ri 4 va decide ku ri va lava mani na mani na mani to voteriwa hinkwato so swa ni tsakisa na ku Munghana Lonene yi movela ka direction ya ku vanhu hi vona va fanele ku va selecta vanhu lava va lavaka na ku wina mani ku ta selecta vanhu va ta vota va ku ka category leya hi lava ku wina loyi a n'wi votela meaning it's a people's choice ti-award leti a swa ha fani na khale swi kahle ku va hi khumbe ku va swi pfala ka siku ra mundzuku lava va kalaka va nga si nominata va ha ri na siku rin'we ntsena leri nga sala ene ku lo yisiwa nkarhi emahlweni lerero ni tshemba ku loko ku ze ku mundzuku a hi nge hi tlheli ku pfuriwa nakambe ku va vanhu va nominata so ku fikela sweswi eka workshop mufambisi wa xitichi u vulavurile ni kumbe one or two ku vuyeli swinene mufambisi wa xitichi hayi a va swi veka a va nga swi sivasivi hi ku a va addressa problem leyi nga kona especially ka music wa hina wa le Limpopo ku minkarhi yo tala hi va distractive loko xitexini xi ku xi endla ti-award hi sungula ku holova mara va veke rito ra ku xitexini a swo boha ku xi veka xi endla ti-award xitexini xi ti endla because va lava ku promota music wa hina mara minkarhi yo tala hi hela se hina hina hi ku hi lava mani a hi n'wi lavi kumbe problem yini so a va addressa sweswo swa ku ri swi lava na hina hi xihexe hi hlangana hi khomana hi sapotana because xitexini xo va mediator ti-award a hi ta xitexini hi ti-award ta tinqambi na hina vanhu hi nga ta choose so swona va swi veke kahle swinene swo lava na hina vanhu loko hi swi languta hi swi teka hi ndlela yaleyo ku xitexini xo mediator hina ha choose mara hi nga swi choose hi ndlela ya nyimpi hi swi endla swi va personal loko hi ya mahlweni na ti-award teto so na tshemba vanhu va yingiserile na tinqambi ti ta byela ti-fan ta tona ku ri ti-fan ta mina ti-award leti tirhisa leswi na leswi na leswi na hina vafambisi hi tshama
hi ta tshama na ti-artist ta hina hi ku mi swi twile ku ri va ri yini so matirhelo ya swilo hi lama tirhisa swona loko u nga nominatiwanga swi ri a wu qualifyanga swi ri vanhu a va ku chuzanga maybe lembe leri taka va ta ku chuza Okay. hi swona sweswo Mina vayingiseri makhongelelo ni bulaka na yena Themzana a nga ze a hi hlongola hi makhongelo xana u famba na we u tlhelela ka workshop yo yingisela fanele ya twa to tala ta ha tele ngopfu leti fanele ku ti twiwa namuntlha ene ka ha ri na nkarhi wa swivutiso lava nga ta va mi nga ta suka hinkwaswo leswi nga na swona va te hi ta ze ripela loko ku kuma vutisa ri ze ripela a fambiwi namuntlha hi nge se hlamuleka right i khensa swinene nkarhi wa n'wina khensile swinene. right Themzana ni vona nga ku ni teke nkarhi wa wena wo tala leswin'wanyana hi ta vulavula na hi swona nakambe loko hi tlhela hi hlangana emoyeni khensini